Goeienaand en welkom aan al ons kykers. Van die Helderberg tot die internasionale verhoog. Vanaand se gas het 'n luisterryke loopbaan vir haarself opgebou in die musiekwêreld, plaaslik en internasionaal. Miranda Francis, of soos ons haar ken, Juffrou Wilskut, is 'n internasionale erkende solis. Sy is woonagtig in die Verenigde Koninkryke vir die afgelope 30 jaar en is tans met vakansie hier in haar tuisdorp. Ons het haar nader getrek vir 'n onderhoud en ek kan nie wag om haar met ons kykers te deel nie. Kom kuier saam. Miranda, baie welkom hier by ons in die ateljee. Baie dankie vir die uitnodiging. Ja, nou ek is, soos ek vanaand gesê het, ek is amper so starstruck. Want ja, dit voel vir my, joh, dit is so vol sirkel. Jy was meer as 30 jaar gelede my musiekonderwyseres en dit is regtig so 'n groot eer en voorreg om vanaand saam met jou die onderhoud te kan doen. My plesier. Ja, baie welkom. En dankie. sommer so met die afskop, vertel sommer vir ons net so vlugtig van jou familiegeskiedenis en waar jy in die puzzle inpas. Ek was gebore daar in Rusthof in die Strand. Ons het daar skool gegaan en na dit het ek by Gordon High School my senior loopbaan voltooi. En na dit het ek by musiek gaan studeer by EWK. So ek dink ek was 10 jaar oud toe ek belang gestel het in klavier en musiek. En dis waar alles begin het. Alles begin het. Ja, en enigstens wat het daardie belangstelling by jou begin? Ek dink ek het eendag na 'n vriendin se huis toe gegaan, daar het 'n ou upright klavier gestaan. En toe begin ek net so met die nootjies te fiddle. En toe dink ek, ag wat, dit maak nou nie sin nie, maar ek dink daar het dit begin. En na dit toe vra ek vir my ma of ek klavierlesse kan neem. En toe vra sy nou ons kerkorgel is daar, die VGK aan die Strand. Juffrou Lily Gordon, of sy vir my sal aanvat. Toe sê sy ja. En maar voor dit het my suster Cornelia, my maat vir 3 maande kans gegee om te begin. En so ek was 3 maande na haar. Maar toe het my ma nou gewonder, wie gaan nou die vinnigste begin leer? Dus dit nou ek. En terwyl sy nog besig was met boek 1, toe ek kom 3 maande later, toe ek sommer vlugtig deur boek 1. Wow, so jy het net sommer 'n natuurlike aanvoeling gehad vir dit. Dis so. Wow, fantasties. En jy het toe nou natuurlik besluit om musiek te studeer aan die Universiteit van Wes-Kaapland en jy begin toe nou jou onderwysloopbaan hier by 1985. Ja. Hierso plaaslik by die plaaslike Makassa Hoërskool. Ja. Ek het onderrig gekry by 'n meneer De Villiers. Eers met die Laurie organ begin, want destyds was om 'n klavier te koop baie duur, né? Ja, ja. En toe ek met die orgel begin, my ma het vir my 'n Laurie orgel gekry en ek het daar begin en toe het meneer Badenhorst my aangemoedig om te kom by die Moederkerk aan die Strand. Toe het ek op die pyporgel leer orgel speel. En so na dit, so het ek nou aansoek gedoen om musiek te studeer by EWK. En dit is maar hoe alles begin het. My eerste jaar, ek moes eers 'n voorbereidende jaar gedoen het voor ek tot die musiekgraad toegelaat kon word, sodat al my sodat ek hoe kan ek sê reg in lyn gestaan het vir wat gaan volg. Ja. En toe voltooi ek nou dit alles. Ek het die musiekdiploma gedoen in musiekonderwys en na dit toe was ek uitgenooi om by Makassa sekondêr te kom musiekonderrig gee. Ja, daar sy. En jy begin toe hierso in 1985 in die hittesnikke van die studente optogte. Ja, jy sê jy kan nie juist veel van daardie tydperk onthou nie, maar wat het vir jou tog uitgestaan van jou onderwysloopbaan by Makassa Hoërskool? Ai, dat so baie mooi oomblikke. Die eerste jaar toe ek by Makassa sekondêr gekom het, was daar sulke langbeen seuns wat oor my getoring het en die klein hulle het seker gedink hier kom die stap die klein juffroukie in die klaskamer en toe sê ek sommer kwaad. Ek dink ek moet nou eers 'n serieus gesig opsit want
hulle kan sien ek meen I mean Besigheid. business, ja. Ja. En toe geleidelik het hulle toe nou gesien Ja. ek wil vir hulle iets leer, Leer. iets mooi leer. Ja. En toe ons begin sing, toe begin ons lekker saam te sing. En hulle het altyd so uitgesien na die musiekklas. Dit was seker maar die lawaaiigste klas. Maar het was ook 'n klas waar die kinders kon ontspan. Die leerders Absoluut. was absolutely opgewonde om by my klas Dit uit was te die kom. hoogtepunt van ons dag gewees. As ons nog net kan, ek onthou, ek het in, ek dink net die 90 hier by die skool geland, toe ek nou standaard 6 was. En dit was absoluut die hoogtepunt van ons dag. En ek dink ons het begin, die eerste liedjie was Blue Moon. Blue Moon en Ben en Perhaps Love en al die sportliedjies wat ons daai tyd moes self geskryf het en alles. Dit was regtig en dan onthou ek natuurlik die tye met die koor en waar ons gaan sing het by die Eisteddfit. So ek dink regtig waar menige leerder kan regtig beamoen dat hoe groot impak juffrou gehad het in ons skoolloopbaan daai tyd. Ek is bly. En wat vir my ook lekker was elke maandag as ons 'n byeenkoms gehad het. Ja. Moes ek maar my plekkie daar op die verhoog neem en dan moes ek al die koortjies geken het. Ja. En dan het almal so volbors uitgesing en dit was vir my baie lekker geweest. Jo, en dis tye wat ons so mis deesdae. Ek kan onthou eendag toe moes ek weet nie daar was iets verkeerd met die verhoogse klavier. Toe het my klaskamer se klavier was op wielietjies. Toe vra ons 'n paar seuns om dit in te stoot hier by die gang af. En hulle dink toe is 'n kar wat hulle stoot en hulle jaag met daai klavier en ek moet sê stop. Eina. Is te vinnig, ja, maar dit is maar hoe ons nou aangegaan het, maar ag, dit was wonderlike tye. En maar vertel vir ons ook 'n bietjie, ek het nou kom leer toe ek nou so jou biografie deurgaan. Dat jy was ook sommer toe by die Engels iewers op 'n kol ingegooi. Ek dink nie baie mense het geweet jy was Engels onderwyser nie. Daai ek dink een van die Engels onderwysers het ons verlaat en toe was daar nou 'n gap om te vul. Ja. En toe het ek maar nou na vele protestasie van meneer Ketele en so aan. Toe sê ek, okay, ek sal maar nou Engels gee. So ek was eintlik in die diep kant ingegooi. Ja, nee, want ek dink vir ons was dit net juffrou Walskut is musiek. Dit gaan net oor musiek daar en dit gaan net lekker daar. So ja, nee, regtig wonderlike tye. En toe dink ek hier op 'n stadium het ek net besef iewers was daar 'n genie in a bottle, want toe ek net weer sien toe poef, toe is juffrou weg. En ek hoor toe nee, maar juffrou bly nou in Engeland en jy's getroud en daar het jou ridder op die wit perd het opgedag. So vertel vir ons so 'n bietjie van daai tydperk hier van 1996 toe jy nou hier poef oor die waters en jy trou en babietjie gekry wat nou nie meer 'n babietjie is nie. Maar vertel vir ons van hierdie groot skuif en miskien die groot liefde ook. Ja, well, hy het gekom uit Engeland uit en by my suster gebly en my suster het vir hom voorgestel aan my in my ouer huis en hy het vertrek en ons het gekorrespondeer en Januarie 1996 het ons Libertas koor toe oor see getoer wat uiteindelik in Londen geëindig het en dis toe waar my man wat nou destyds maar nou net 'n vriend gewees het. Hy het toe gekom en vir my kom haal en aan sy familie voorgestel en toe dink ek dinge begin ernstig raak en toe het hy die dag voor ek vertrek te vra hy of ek met hom sal trou. Oh wow. So ons het nou nie die soos hulle sê die courtship gehad wat 'n gewone paartjie sou hê nie. Want ons is binne 9 maande getroud van ons ontmoet het. Wow. En 2 jaar later is ons dogter gebore. Ja. En toe moes ek maar nou vir my 'n musieknessie uitskop daar en kyk wat gaan aan in Engeland se musiekwêreld. En ek het 'n baie vol lewe musieklewe gehad in Suid-Afrika. Suid-Afrika, ja, en natuurlik waar jy natuurlik ook betrokke was by veral die Libertas koor. Ja. Ja, vertel net so vir ons 'n klein bietjie van jou betrokkenheid daar. Ja.
Ek was eendag het ek en 'n ander juffrou gesing by Eisteddford as net gas 'n duet gesing, Pia Jesu en Andrew Lloyd Webber. O ja, is dit nie En professor Johan de Villiers het daardie dag was hy die adjudicator. ja. En hy het gesê as hy eendag 'n koor saamstel, dan moet daai klein juffroukie in sy koor wees. En toe na dit alles, toe het ek die aansoek gekry, ek moet kom audisie vir die Libertas koor en ek het En dit was 'n no-brainer. ja, hy sê ek het met vleiende wat geslaag. Ja, Vandals. Vandals ja, geslaag. En so dit was my begin met die Libertas koor. Ons het baie hard gewerk. Omtrent 80% van die koorlede was musiekonderwysers. Wow. So ons het heeltemal die koor gedra Ja. en as ons kon almal help wat hulp nodig gehad het. So daar is baie goed en so ek het die koor, een van die koor se soliste geword en ek moes baie maal as ons groot werke, oratoriowerke uitgevoer het, moes ek die understudy wees. Ja. So ek moes alles leer en ek moes baie paraat gewees het vir alles om met die begeleiding van die simfonieorkes wat saam met ons vir ons begelei het. Ek moes alles 100% gereed gekry Ja. het. En natuurlik het jy nou nog jou dagwerk ook gehad as My onderwyseres. dagwerk, my hele week was vol. Het was net kore en musiek. Maar as 'n mens iets doen wat jy so passievol oor is, dan voel dit mos nie soos werkie. Nee, glad nie. Dit was nogal baie lekker, baie aangenaam. Ja. Ja, nee, ek dink altyd mense wat in die kunste is en wat dit kan doen vir 'n lewe is so bevoordeel want soos hulle Ja. sê, ja, dit voel nie soos werkie. Ek voel glad nie soos werk. Ek Ja. geniet dit. Ja, en vertel vir ons 'n bietjie van jou familielewe en jou lewe in Engeland. Wel, toe ek nou na ek van die Libertas koor gekom het en my lewe gaan vestig het in Engeland, het ek nou gekyk waar is die musiekwêreld in my omgewing aan die gang. En toe kom ek by die Cleveland Philharmonic Choir uit en hulle dirigent was so kort mannetjie, Dr. Edwin Raymond. En hy het Lyk my dinamiet kom in klein pakkies. hy was baie streng, maar hy was baie goed. Hy het sommer onmiddellik van my gehou en vir my heeltemal tuis laat voel. En 'n jaar na my koms het hy afgesterf en sy vrou het vir my 'n spesiale versoekie dat ek die Duitse requiem moet sing op sy die 1 jaar van sy heengaan. En ek kon dit doen met 'n bas wat ook 'n dirigent was. En dit was vir my 'n besondere eer om dit te doen. Ja. Ja. So en dan het ek baie ander kore, die opera koor ook ontdek en ek het daar ek was baie besig met die opera koor en moes ek alweer perform. en allerhande goeters, baie werke uitgevoer en maar die grootste audience wat ek nou gehad het was om te sing by Middlesbrough se premiership. Het was omtrent so 34,000 mense. Wow. En daai dag wil die mikrofone nie gewerk het nie. Toe sê ons opdraggroep, los maar alles, ons gaan net ons Voices project. Ja. En dis wat ons gedoen het. Wow. En daai was regtig ek was toe 7 maande verwagting. Wow. Toe kry ek nou die Middlesbrough T-shirt. En toe het iemand op hulle radiostasie die maandag gesê na die naweek wat ek gesing het. Toe sê die omroeper nogal it's not over until the fat lady sings. En ek dink toe net, look at this cheeky Wie man. was die fat lady wat jy van praat? Oh goodness, ja, nee, die Engels het 'n manier om soms so prontuit en direk te wees, baie nee. droog weg. Dus hulle sê no filter. No filter at all. Ja. Ag, Miranda, vertel vir ons 'n bietjie van jou gesin en hoe skakel hulle in met al die musiek? Is hulle ook musiekmense of hoe vul hulle dit aan met saam met jou? My man, hy's 'n afgetrede paramedic en ons dogter, sy is sy doen nou sy het 'n graad in Engels,
English literature and creative writing. Okay. In COVID times het sy sommer met 'n first class degree gekry. En my man is nou retired. En hy help my nogal baie. Hy sê mos hy's my chauffeur. So as ek 'n plek nie ken nie, so hy hou my rustig sodat ek by 'n plek moet uitkom, dan kan Ja. ek maar so in die So kar hy stres, opwarm. Ja, hy stres oor waar jy moet wees en jy warm op. Ek warm op in die kar en ek maak al die snaakse geluide en as ons daar by die hy maak seker dat ek by die plek is waar ek moet wees, uitkom. ja. Ag, dis wonderlik om daardie Ja. ondersteuning te hê. Ja, hy van jou ondersteun my gesin. baie. En ons dogter sy het ook graad 4 klavier geneem en toe sy bietjie laat staan oor haar studies by universiteit, maar sy begin dit nou weer op te tel. Op te tel. So as ek nou huis toe gaan, moet ek nou weer vir haar touwys maak. Okay. Van Ja. die volgende. Ag, wonderlik. En jy het so vertel van so 'n mooi oomblik met is dit jou 6de of jou 50ste verjaarsdag wat jou man jou so verras het. Vertel so 'n bietjie. Ja, ek het eendag in Februarie toe gaan toe sê hy vir my sy susters wil vir my uitneem vir middagete, sê ek okay. Maar ek het nie geweet hy wil my uit die huis uit gehad het nie. Toe gaan ek en ons het middagete met sy susters en toe ek na so 2 ure huis toe kom, toe staan daar 'n klein vleuelklavier. Wow. En ek kon my oë nie glo, ek het sommer net trane gestort. Want dit was vir my 'n baie mooi geskenk. Ja, dit is En, dan so thoughtful Ja, en very much. regtig waar is Ja. mense se maat so jou hart ken en Ja. wat jou gaan gelukkig maak, Ja, nê? is waar. Ja, Miranda sê vir my tydens ook jou musiekloopbaan sien ek dat jy hulle het hier so genoem is ek is nou nie seker nie, is dit die Statebond die Commonwealth wat jy by opgetree het, wat jy Ja. nou net van gepraat het. Ja, ons het met die Libertas koor toe ons toer afsluit in Londen en ons het hier baie state oor see in Europa gereis, maar ons het van Zurich af gevlieg Londen toe en daar het ons vir die Commonwealth dignitaries gesing en onder andere die Duke of Kent het met ons kom kennis maak agterna en met ons gesels. En dit was ook 'n baie spesiale oomblik. Ons het vir baie ons het selfs in The Hague gesing en vir the French embassy en so aan. Yeah. Yeah. And so your love for music and teaching music, it didn't just stay here. Did you also teach? You also teaching music overseas? Ja, ek het nogal toe ek in Engeland kom in ons geweste daar, toe wonder ek nou waar gaan ek nou begin, wat wil ek doen, wil ek nou weer onderwys gaan gee of wat? Toe besluit ek op one-to-one singing tuition en ek het begin daarmee by 'n privaat meisieskool en so tussendeur het ek ook by Cleveland School of Music lesse privaat by die huis begin gee. Sang en klavier en ek moet sê ek sal altyd 'n student vir hulle eksamen voorberei as ek 100% seker is voor ek hulle inskryf. En tot dusver sal ek nou nie sê 100% maar 99% slaagsyfer. Amazing, amazing. And also currently you are semi-retired, but you're still working? I'm semi-retired. I still teach. I don't teach as much as I could. Once students leave for conservatoire, then I feel okay. I can relax a little bit more. I don't replace anyone. But if someone should come to me with a need to sing and to be taught, then I would take them on. But my oldest student currently is 83 years old. Wow, amazing. And he, come rain or shine, he comes. He pitches. Totally. Yeah. And then you've never stopped studying. And in 2024, you got a master's degree in music psychology. Yes. Tell us about that. How does music have psychology to it? Well, after my mum passed away in COVID times, and music, no one could go out to work. So I thought I can't just sit at home. I must do something.
So then I decided, okay, this degree that was always lurking in the back of my head, I'm going to take it on. So I applied at Sheffield University, and I could study online. So I did my master's in music psychology. But what prompted that was my father. We noticed he had Alzheimer's, and I wondered if music could help him calm him down, or what effect music could have on him. So that to me was the main reason why I studied. And also my oldest student, she developed dementia, and I also wanted to know if music could help calm them, and if it could bring at least some memory back, you know, to keep them happy. So that was the main reasons why I did that. And can you maybe share some of those findings? I found that I had to change the way I taught this older lady. She was actually my first student when I came to England. So she's now in a nursing care home, but I had to change the way that I taught her. So I had to, for instance, she would have a book on the stand, but I noticed she just flicked pages, and she had no idea where we were in the music. So I thought I had to do something differently. So what I learned to do is take a memory stick, put it in my piano, record the music, then get up from my seat and go stand next to her, point with my finger the rows where the words were going, and she could actually still see the words and sing the tune with me. So that helped, and it kept her calm, and it kept us so happy. It's just unbelievable how happy she still is, you know. And yeah, we know that music is that one thing that, you know, that always stays with us, even from childhood, and all the childhood little rhymes that we used to sing. And yeah, so that's amazing that you could really be instrumental, that knowledge could help you also. And I assume that it also helped you, you know, to deal with your dad's passing and all that. I actually kept this degree quiet. Nobody knew about it. It's only my husband and our daughter that knew about it. And I thought I'll study, and I wanted to see when I come back to visit my family, and if I played certain music to my dad, how he responded. In general, the memory from long ago would come back if you play music that they can relate to. And my father used to love choir music, because in his days he used to sing in a choir, and whether it was male voice choir or mixed. But he loved hymns and so on, and that kept him calm, you know. So it was just for me to see how the effect of music on a person with Alzheimer's or dementia, how it kept them calm. And I'm also happy that I've done this. And also, while I was doing that, I also have pupils with autism. And I did a few courses in that to help myself and help them, to see how I could make music better for them. To bring the understanding and how to teach them. So luckily they're not aggressive people, but should they get aggressive, then I had the skill to deal with aggression, to calm them. That's profound. Yeah. That's absolutely profound. So, yeah. Thanks for sharing that with us. You are a classical soloist. Yes. So, and as a classical soloist, you have performed in front of various audiences, as you've said, 34,000, but you've also performed in front of the Queen, I believe. No, not the Queen, but the Duke of Kent. Oh, the Duke of Kent. Yeah. Oh, wonderful. Tell us about that experience. It must have been one of your highlights from your career. Well, that was the one that I mentioned earlier at the Commonwealth, okay. And with the Libertas Choir, we did sing in Westminster Abbey as well. Okay. We were fortunate with the Libertas Choir. We were invited to such prestigious places and audiences. One of the things that comes up every January is the
the World Economic Forum in Davos. While we were in Switzerland, we sang at the opening ceremony of the World Economic Forum. And that was a surprise to even the South African ambassadors. Oh, wonderful. Yeah, it was really a good experience. But other than that, I still perform, sing opera, operetta, classical, special occasions. Yeah. Just before we came to South Africa, I had to perform another duty. There was a couple that was married 65 years old. The wife had dementia. The husband is a stay-at-home husband. And they asked me if I could sing to mark the day. And I sang particular songs that they requested. And while I was singing, the wife, she was miming the words to the songs that she Wow. used to know in her days. Days. And they all were so happy. Some were crying, Yeah. and it was just such a delight to them. And I feel happy that I could help Yes, and bring bringing some that memories. memory and that joy back, Yes. and sort of some life, Yes, hey, yes. to that I was occasion. so happy to have done that. Yeah, that's really, really amazing. And you are currently on holiday here, and I'm not sure for how long, but have you maybe seen or bumped into any of the old colleagues, old learners? I'm so excited to share this with them, and I'm sure a lot of them will really can fondly testify and remember of the wonderful times that we had here at school with yourself. I bumped into a few colleagues, yes, and we had good times. I won't say where, but it was good times, and Yeah. it was a jolly weekend we Yeah. spent together. That's wonderful. And I heard that one of my ex-pupils from Makassar, he asked my sister, when is Miss Wilskett coming back? Or where is she? And she Yeah. told her I was living in England. She said, oh, wow, let me know when she's here Yeah. so I can come and say hello to her. Yeah. Because he said the music lessons that you had in school was one of the happiest memories Oh, of him. absolutely. I can Yeah. testify. Yeah. Thank you. No, those were really the good times. And Miranda, just a last word of encouragement maybe for someone out there who's maybe also in the music field or maybe wanting to take it on, or even just for our broader community, just a message of encouragement from your side. Yeah, I would say just go out there, enjoy yourself. Music has a purpose. Music brings joy. And if you find that joy in yourself, bring it to other people, make them happy for as long as you live, so that everyone can just live life to the full, you know, and never give up on your dreams. If you want to study music, find out which routes you need, find out the guidance from people that knows where you need to be at the right time, but never give up on your dreams, because life can be good. Yes, wonderful. Miranda, thank you so very much for making time for us in your busy schedule and really for sharing with us your life here and abroad and everything, you know, that brought everything together. And also from my side, thank you for the music and for the memories. You are most welcome. Thank you. And we wish you well as you journey back shortly with your husband, and we pray that you will have safe travels until you reunite with your daughter. Thank you very much. I enjoyed the interview with you. And yes, listeners, we are so grateful for this icon that we could have interview with tonight. She's really someone that we all looked up to when we were at school, and I was tremendously privileged to have this interview with her tonight. And as they say, if music be the food of life, play on. Ons sien u weer tot 'n volgende keer. Totsiens.